Саламатсыңар балдар. Бүгүнкү биздин практикалык сабакта төмөнкү теманы карайбыз. Бөлчөктүү рационалдуу функцияларды интегралдоо. Жөнөкөй бөлчөктү интегралдоо жолун карайбыз. Квадраттык үч мүчөнү камтыган интегралдарды интегралдоосуну жана А учурун И биринчи типтеги интегралдарды интегралдоону жана Б учуру И экинчи типтеги интегралдарды интегралдоо учурун карайбыз. Эми ар бирине өзүнчө токтололу. Алгач биз жөнөкөй бөлчөктөрдү интегралдайлы. Бизге жөнөкөй бөлчөк берилсин. Интеграл 5dx бөлүнгөн 2 минус x'тин кубу. Мында биз минусту кашан сыртына чыгарып алып, x минус 2'nin кубу деп жаза алабыз. Анда муну интегралдаганды билебиз. Демек x минус 3 даражадай кылып интегралдасак, анда x минус 2'nin минус 2 бөлүнгөн минус 2'ге. Ошондуктан минус белгибиз плюс болот дагы 2'ден 5 1 бөлүнгөн x минус 2'nin квадраты плюс сга барабар болот. Экинчи интегралды карайлы. Интеграл 3dx бөлүнгөн 2x минус 5'тин 4-чү даражасы. Бул интегралды чыгарыш үчүн бир дифференциалдын астына 2x минус 5 туйутмасын киргизип алып, төмөнкү интегралды алабыз. Демек, дифференциалга киргизгенден кийин биз кадимки эле x n-чи даражанын баштапкы функциясын тапкандай, 2x минус 5'тин минус 4-чү даражасы минус 3 бөлүнгөн минус 3 болот. Ошондуктан белгиси минус 3 бөлүнгөн 2 көбөйтүлгөн 3'түн x минус 2'nin кубу болот да плюс сга. Кыскарткандан кийин минус 2'ден 1 көбөйтүлгөн 1 бөлүнгөн x минус 2'nin кубу плюс сга барабар болот. Эми 3 мүчөнү камтыган, квадраттык 3 мүчөнү камтыган интегралдардын интегралдоо жолдорун карайлы. Алгач биз И биринчи типтеги интегралдарды интегралдоону карайлы. И биринчи типтеги интегралдарды интегралдаш үчүн биз бөлүмүндөгү квадраттык 3 мүчөдөн толук квадратын бөлүп алганга аракет жасайбыз. Ал үчүн ax квадрат плюс bx плюс c'дан аны кашан сыртына чыгарсак, x квадрат плюс b бөлүнгөн ax плюс c бөлүнгөн ага барабар болот. Андан кийин квадратка чейин толуктасак, анда x квадрат формулада экеселенген көбөйтүндүсү бар. Ошондуктан биз 2'ни көбөйтүп, кайра 2'ге бөлөбүз. Анда биздин биринчи мүчөбүз x, мынакей x квадраты турат. Ал эми 2 формулада 2, анда экинчи мүчөбүз b бөлүнгөн 2ага барабар. Демек биз муну экинчи мүчөнүн квадратын кошобуз. Кошобуз b квадрат бөлүнгөн 4a квадратка. Биз өзүбүз эле кошуп алгандыктан кайра ушуну кемитебиз. Минус b квадрат бөлүнгөн 4a квадрат плюс өзүбүздүн c бөлүнгөн a'бызды кошобуз. Андан кийин биздин x квадрат плюс 2b бөлүнгөн 2ax плюс b квадрат бөлүнгөн 4a квадратыбыз 2 мүчөнүн квадратын берет. Биринчи мүчөсү x, экинчи мүчөсү b бөлүнгөн 2a квадраты. Ал эми калганын биз жазып алабыз. c бөлүнгөн a минус b квадрат бөлүнгөн 4a квадрат. Муну жалпысынан квадрат бар жерин биз t квадрат дейбиз. Ал эми калган бош мүчөлөрүн биз m квадрат менен белгилеп алабыз. Эми төмөнкү учурун карайлы. Биз өзүбүз x плюс b бөлүнгөн 2аны t менен белгилеп алдык. Ал эми калган 4a c минус b квадрат бөлүнгөн 4a квадратты биз m квадрат менен белгилеп алдык. Анда биздин интегралыбыз биринчи типтеги төмөнкү түргө келип калды. Интеграл dx бөлүнгөн a t квадрат плюс минус m квадратка. Мындан эгерде эки учур болушу мүмкүн. Эгерде плюс белгиси менен чыкса, өзгөртүү жүргүзгөндөн кийин, анда бизге арктан кести берет. Демек 1 бөлүнгөн a өзүбүздүн формуладагы 1 бөлүнгөн a. Андан кийин арктаңызды берип атканда 1 бөлүнгөн m, арктаңыз t бөлүнгөн m плюс c. Же болбосо жыйынтыгында 1 бөлүнгөн am, арктаңыз t бөлүнгөн m плюс c. Эгерде топтогондон кийин минус сан чыкса, анда бизге бул интеграл логарифманы берет. А логарифманын формуласы 1 бөлүнгөн 2a болчу. Бул учурда m.
Demek 1 bölgün 2m logaritma t minus m t plus m plus s. Jıyıntığında 1 bölgün 2am logaritm t minus m olduğunun içinde t plus bölgün t plus m'ge plus s. Bundan tömönküne jıyıntık çıkarıp koyalım. Toptoğundan keyin tol kvadratın bölü olgandan keyin boş müçöde egerde plus belgidegi san çıksa anda integral bizdiki arttan esti beret. Egerde toptoğundan keyin minus belgidegi san çıksa anda bizdin integral logaritmanı beret. Emi misal karaylı. Bizge tömönkü integral verilsin. Bu en jönököy bolgonduktan biz oz ekele. Demek 2x plus 1 tol kvadratqa çeyin 1'di koşsok tol kvadratı beret plus 4 bolot. Anda birinci toptogondogу müçös x plus 1'din kvadratın beret i plus 4. Plus bolgonduktan bizdin integral ark tangensti beret. Demek mında 4 bolatkanayın ağız 2'ye var. 1 bölüngön 2 ark tangens mınaki yerde kvadratın içinde kanday tüytme tursa oşon jasasыңар x plus 1 bölüngön 2 plus s dep. Keyinki misalды karaylı. Bizge tömönkü integral verilsin. dx bölüngön 2x kvadrat plus 3x plus 5. 2x kvadrat plus 3x plus 5'ti biz 3 kvadrat 3 müçödön toğlu kvadratın bölü algan hareketlenelim. Al üçün 2'ni kaçan sırtına çıkarabız. Oşonda bizdeki x kvadrat plus 3x bölüngön 2 plus 5 bölüngön 2'ye var. Bundan 2'ni çıkargandan keyin biz özüsü ekinci müçösке 2'ni köýtüp kayra 2'ye bölöbüz. Oşondo jıyıntığında bizdeki 9 bölüngön 16'ны koşobuz. Kayra 9 bölüngön 16'ны kemitiriz. Anan plus 5 bölüngön 200'tü koşobuz. Andan keyin birinci toptogondo bizdin müçös x plus 3 bölüngön 4'tün kvadratın beret. Al emi 1'den jalpy bölümge keltirsek 8 40'tan 9'ly alsak 31 bölüngön 16. Demek 5'in aslında belgi plus oşon üçün plus belgini koysok bizdeki plus belgi menen alındı. Demek bul integral bizge ark tangensti beret. Jıyıntığında oşonda 2'den 1 yazılat. 1 bölüngön a demek tamirasında 31 bölüngön 4 ark tangens x plus 4'tün 3 bölüngön tamirasında 31 4 i plus s. Jönökölötüp jıyıntığında biz 2 bölüngön tamirasında 31 ark tangens 4x plus 3 bölüngön tamirasında 31 plus s'ga kelebiz. Keyinki misalды karaylık. Bizge integral dx bölüngön x kvadrat minus 10x plus 3 verilsin. Bu integraldın bölümü kvadratı 3 müçö. Bundan 10 öyle kvadratı bölü alsak bolot. Antkeni 10x'ti jazabız 2 köýtülgön 5x dep. Anda birinci müçösü x bolsa ikincisi 5'ge var. 5'tin kvadratı 25'ti. Koşobuzda kayra 25'ti kemitebiz. 25'ten 3'tü kemitsek 22 kalat minusu meni. Demek minus belgisi menen alıngandan keyin logaritmanı beret. 1 bölüngön a 2a 2 ana tamirasında 22 logaritm mınaki x minus 5 minus a x minus 5 plus a jana plus s'ga barabar. Keyinki misalды karaylık. Mında bölümünün toluk kvadratlı bölü alalık. Al üçün 3'tü kaçan sırına çıkarabız. X kvadrat minus 2x plus 5 bölüngön 3. Bunda x kvadrat minus 2x plus 1 minus 1 plus 5 bölüngön 3. Demek birinci kaçabız bizdeki x minus 1'din kvadratın beret. Al emi bul 5 bölüngön 3'tön 1'de alsak 3'tü biyaka bersek 5'ten 3'tü alsak demek 3'tön 2 bolot. Jıyıntığında bizde tömönkü müçöge eğe bolduk. Emi tol kvadrat bölüngön tol kvadratты biz bölümüne koyuyoruz orduna. Orduna koygandan keyin mına 3'tön 1'i integralın aslında 1 tol çıkardık. X minus 1'din kvadratı plus 2 bölüngön 3. Da bul jerde plus bolgandan keyin bizge dagı ark tangensti beret. Demek tamirasında 2 bölüngön 3 ark tangens x minus 1 tamirasında 2 bölüngön tamirasında 3
plus y. Demek tamыр asты 3 bölüngön 3 tamır asты 2 arıktağınız tamır asты 3 x minus 1 bölüngön tamır asты 2 plus y. Mınday jönökölötüp koysak bolot. Oşonda 1 tamır asты 3 bolot. Oşonda 1 tamır asты 6 irrasionaldan kutulsaňar tamır asты bölüngön tamır asты 6 bölüngön 6 bolot. Аны özüňөр жазıp koysaňar bolot. Emi ekinçi tipdegi integraldy karaýly. Mında integraldın alımında ax plus b tuýuntmasy var. Al emi bölümünde kvadratlyk üçmüşü. Mında dagı bölümünün toğluk kvadratını bölüp alганга hareket jasaýbys. Aga şeýin biz alımından çoň a'ny kaşanın sırtına çıgarabız. Başkaça aytkanda alımın a'ga bölöbüz. Demek x ax daga bölsök a mına çykdy x kalat plus b'ni a'ga bölöbüz. Bölümün oşoýdan göçüröbüz. dx a bölüngön 2a'ny özüz bölüp atabız. A alımın 2a'ga köýtüp gaýra 2a'ga bölöbüz. Mınaki x'ti 2a'ga köýtse 2ax plus 2ab bölüngön çoň a bölümü ax kvadrat plus bx plus özüz köýtgönden keyin gaýra özgörmöş üçin 2a'ga böldük. Andan keyin özüz b'ni koşup gaýra b'ni kemitebiz. Oşondo biz emne üçin uşunday özgörtүү жүрgüzüp atабыз. Differensialga kirgiziş üçin bölümünün karap görseňer, bölümünden differensial alsaňar 2ax plus b dx bolot. Demek biz oşoga okşuşturup özgörtүү жүрgüzüp atабız. Emi alımındagy tuýuntmany müçöle bölüp 2 integralga ajratabız. Oşondo a bölüngön 2a, 2ax plus b menen bir integral yazabız. Ax kvadrat plus bx plus c dx plus dep turup 2ab bölüngön a'ny birinci yazabız. Mınaki a bölüngön 2a ökönöteň teşeli bolgon üçin bu ýakka da köýtület. Oşonda 2ab bölüngön a minus b'ni bu ýakka yazabız. Anan birde kalat dx bölüngön ax kvadrat plus bx plus c. Bul birinci tipdegi integral beret. Demek jakşylap karap görsök alımı bizdeki a 2ax plus b dx'imiz diferensialdy beret eken d ax kvadrat plus bx plus c'ni. Demek munun orduna biz diferensial kılıp yazıp alabız. Andan keyin ekinci integral i1'di bergenden keyin biz göçürüp jasabız. Demek birinci integral diferensial bergenden keyin al logaritmany beret. Demek a bölüngön 2a logaritma modulun içinde ax kvadrat plus bx plus c'ni al emi ekinci koeffisientimiz b minus a bölüngön 2a'ny beret dagı köýtülgön i1 bolot. Mına uşu formulany jattap alalyk. Sebebi gaýra özgörtүү жүрgüzbey biz şirele uşul formulaga salabız. Misaly bizge tömönkü integral berilsin. Mında biz hem jaza alabız. Formula ekinci integral, ekinci tipdegi integral bizge barabar boldu mınaki a bölüngön 2a logaritm bölümünde emne bolsa oşonu жазабыз plus b minus a b bölüngön 2a köýtülgön i1 gelir. Demek bölümün mına i1'di çıgargança biz a bölüngön 2a koeffisientini jasabız dagı i bul koeffisientini tabaly şir çıgarılışını jaza alabız. Al üçin a bölüngön 2a'bız kançaga barabar ekenini görölük. Mına çoň a'bız barabar 2'ge. Kiçineke a barabar 1'ge. Çoň b barabar 5'ge. Kiçineke b barabar 2'ge. Demek çoň a'nın ornuna 2'ni koyduk. 2 köýtülgön 1 jyntygynda 1'ge barabar. Emi bul koeffisient emnege barabaryn tap alalyk. Al üçin mınaki b minus a b bölüngön 2a. Çoň b'yz 5 minus a'yz 2, kiçineke b'yz 2, 2 a'yz kiçineke a 1. Demek 5'ten da mundan 4'te 2'ye bölsek 2, 5'ten 2'ni alsak 3. Anda biz dömönküde jaza alabız. Demek i ekinci integralыбыз mınaki a bölüngön 2a logaritm ax kvadrat mına bu formula boyunca bergendikten bizdin uçurda bizdin koeffisientlerimiz 1'ge barabar boldu. Mına bizdin koeffisientimiz köýtülgön ekinci koeffisientimiz 3'ge barabar boldu. i1 boldu.
Андан кийин i1'ди чыгарыш үчүн биз төмөнкүдөй формулага келебиз. Мынакей. Мына ушул формуланын жыйынтыгында биз алдык. A'быз мынакей. А бөлүнгөн 2А 1ге барабар болгондуктан шыр эле логарифм деп бөлүмдө эмне болсо ошону жазабыз. Плюс 3i1. Эми i1'ди табабыз. i1'ибиз бул кадимки эле жогоруда өткөн интегралыбыз. Мында толук квадратын бөлүп алганды үйрөнүп алдык. Демек шыр эле x плюс 1'дин квадраты плюс 4кө барабар экенин көрөбүз. Анда ордуна койсок, мынакей логарифм муну көчүрүп жазабыз. Плюс i1'дин ордуна жанагы толук квадратын бөлгөн интегралды жаздык. Мынакей x плюс 1'дин квадраты плюс 4. Биринчи логарифмабызды жаздык. Бул плюс болгондуктан арк таңести берет. 1 бөлүнгөн а демек 2 арк таңес x плюс 1 бөлүнгөн 2 плюс с-ны. Мынакей ушу менен биз интегралды чыгарып алдык. Эми экинчи интегралды карайлык. Мында а барабар 3, б барабар чоң а барабар 3, б барабар чоң б минус 2ге, кичинекей а 1ге, кичинекей б минус 4кө. Жанагындай кылып коэффициенттерин эле табабыз. А бөлүнгөн 2аны табабыз. А бөлүнгөн 2абыз мынакей 3 бөлүнгөн 2 көбөйтүлгөн 1 барабар 3 бөлүнгөн 2ге. Эми b минус а b бөлүнгөн 2а коэффициентин табабыз. Б'нын ордуна минус 2 минус чоң анын ордуна 3 кичинекей b минус 4 бөлүнгөн 2 көбөйтүлгөн 1. Мында минус 2, муну көбөйтсөк минус 12, 12-ни 2 бөлсөк минус 6, минус 6 менен минус плюс 6 ошо менен 4кө барабар болот. Ордуна койсок, а бөлүнгөн 2-нин ордуна 3 бөлүнгөн 2 шыр эле логарифма деп жазабыз. Плюс мынакей 4 деп туруп анан экинчи интегралды жазабыз. Экинчи интегралыбыз i1. Андан толук квадратын бөлүп алып, мында x квадрат минус 4x плюс 5, x квадрат 4'тү биз 2x көбөйтүлгөн 2 деп жазып алып туруп анан шыр эле 4'тү кошуп, кайра 4'тү кемитсек, ошондо биздики x минус 2'нин квадраты плюс 1 болот. Ордуна койсок, интегралды чыгарсак, x минус 2'нин квадраты плюс 1. Бул арк таңес x минус 2 бөлүнгөн 1, ошондуктан арк таңес x минус 2 плюс с-га барабар. Демек, кайра башындагы интегралга койсок, 3 бөлүнгөн 2 логарифм x квадрат минус 4x плюс 5 плюс 4 бул интегралыбыз барабар болду 2ден 3 логарифм плюс арк таңес x минус 2 плюс с-га. Эми жыйынтыктайлык. Демек, жөнөкөй бөлчөктөр интегралдаш үчүн дифференциалды, кадимки эле дифференциалдын белгинин астына киргизип эле, кадимки эле мурдагы xn интегралын интегралдагандай эле интегралдап койсок болот экен. Ал эми биринчи типтеги интегралды интегралдоо үчүн биз бөлүмүнөн толук квадратты бөлүп алат экенбиз. Ал эми экинчи типтеги интегралдарды интегралдоо үчүн дагы биз өзгөртүү жүргүзүп формуланы алдык. А бөлүнгөн 2а логарифм бөлүмүндөгүсүнө барабар жана плюс b минус а b бөлүнгөн 2а көбөйтүлгөн i1ге. i1ди чыгарып, ордуна коюп, анан интегралды чыгарып коет экенбиз. Анда эмесе ушул бүгүнкү өткөн саат интегралдардын чыгаруу ыкмалары менен төмөнкү интегралдарды үйдөн чыгаргыла. Биринчиси, экинчи интеграл, үчүнчү, төртүнчү, 5-6. Биринчи интегралдан бөлүмүнөн оңой эле 2 көбөйтүлгөн x'ти, демек 2 көбөйтүлгөн 1. Экинчи интегралды 2ге көбөйтүп кайра 2ге бөлгүлө. Мындан 2-ни кашанын сыртына чыгарып, анан дагы 2ге көбөйтүп бөлгүлө. Мында төртүнчү интегралда 3'тү чыгаргыла. 5-нчи интегралда 4x'ти ажыратып жасасаңар болот. 2 көбөйтүлгөн 2x деп. 6-нчы интегралда 6x'ти ажыратып жасасаңар болот. 2 көбөйтүлгөн 3x деп. Экинчи мүчөсү канчага барар экен өзү көрүнүп турат. Анда эмесе мына бүгүнкү темасы ушу менен аяктады. Эмки сабакка чейин сак саламатта болгула.